itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi yagiranye ibiganiro n'abanyapolitike barimo abadepute, abasenateri n'abandi bari mu yindi myanya ariko bahuriye mu ihuriro ry'amashyaka arimo n'irye rya UDPS. Yahuye n'aba bayobozi n'abanyapolitike kugira ngo ababwire uko urugamba rumeze mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'ingamba bitegura gufata kugira ngo harebwe uko batsinda urwo rugamba mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye ndetse ingabo za Kongo ku rugamba zikaba zitarimo kwitwara neza. Ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi b'igihugu bakaba bakomeje kwinjira mu mutwe wa M23 mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu. Hakaba hamaze iminsi imirwano ishyamiranye ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye leta. Dore incamake ya bimwe mu byo Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abanyapolitike. Yatangiye babwira ati twatsinzwe urugamba ahantu habiri, Igoma ni Bukavu, ariko ntabwo twatsinzwe iyi ntambara. Ati kandi habayeho ubugambanyi mu gisirikare cyacu. Perezida Tshisekedi kandi yamenyesheje aba banyapolitike bafatanyije ko yatangije ivugurura ryimbitse ry'igisirikare. Yongera gushimangira ko nta biganiro azigera agirana na M23 kubera ko uyu mutwe ngo ni igikoresho cy'u Rwanda. Yatangaje kandi ishyirwaho ry'ihuriro ry'igihugu rimukikije rizamufasha mu kurwanira ubusugire bw'igihugu. Ibi bishobora gutuma ashyiraho guverinoma y'ubumwe. Perezida Tshisekedi yavuze ko yarakajwe cyane n'ihuriro ry'abagize ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko Union Sacrée pour la Nation, ngo kubera ko iri huriro ntabwo rishishikariza abantu kurwanya ubushotoranyi bw'u Rwanda. Yashimye ariko bamwe mu banyapolitike barimo Jean Pierre Bemba, Loando ndetse n'uwitwa Mboso ngo batategereje amabwiriza ye ngo batangire ubukangurambaga. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi yatunze agatoki ibindi bihugu atavuze amazina. Ati mu kudushotora no kudushoza intambara u Rwanda ntabwo rukora rwonyine. Ati hari imbaraga zikomeye ziruri inyuma. Yagize ati kuganira na M23 byaba ari nko kwiyemerera ko twatsinzwe kandi no kudukoza isoni. Ati turi mu rugamba rwo gukuraho systeme iri inyuma y'ubusahuzi bw'umutungo kamere wacu. Ku ngingo irebana no gushyiraho ihuriro ry'abanyapolitike bazamufasha guhangana n'u Rwanda, yagize ati mu minsi iri imbere ndaho umujyanama wanjye wihariye inshingano zo guhura n'abandi banyapolitike b'abanyekongo ariko atarabo bakorera inyungu z'abanyamahanga. Atazahura nabo abasabe kwinjira muri iri huriro nshaka ko ribi ry'igihugu rikaba ihuriro rikomeye kandi ridasenyuka. Rizahangana n'umwanzi, uzabyemera akemera kwifatanya natwe tuzamwakira neza kandi dushobora no kuganira ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Ati ingabo zacu zagambaniwe n'abantu b'imbere muri twe. Abari bashinzwe kuzitaho bose bahawe amafaranga cyangwa se birengagiza kugeza ibikoresho n'ibiribwa aho byari bikenewe. Ati tekereza abasirikare bacu bari ku rugamba icyumweru cyose badafite ubuyobozi, batagezweho ibikoresho, ibiribwa n'ibindi bakenera. Ati inshingano nyamukuru ziri mu buyobozi bw'ingabo zacu. Ataho niho byose bipfira. Ati abasirikare bacu baragambaniwe, baciwe intege. Ati ubu rero turimo gukosora ibyo byose no kubaka igisirikare cy'umwuga kandi cyitaweho uko bikwiye. Ati ntabwo nabonye abantu benshi bahaguruka ngo bashishikarize urubyiruko rwacu kwinjira mu gisirikare no kurwanira igihugu. Ati ibi birambabaza cyane, niko Felix Tshisekedi yavuze. Mu gihe umutwe wa M23 ugenda ufata ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu, Perezida Tshisekedi yashimangiye ko hakenewe ubumwe n'imbaraga zihuriweho. Ati dukeneye kwishyira hamwe, imbaraga zacu n'abanyekongo bahagurukiye rimwe bagakomeza kwihagararaho. Bwana Tshisekedi asanga impinduka ari ngombwa haba mu rwego rwa politike no mu rwego rwa gisirikare. Yagaragaje ko hagiye gukorwa ivugurura ry'igisirikare. Yizeza ko hazubakwa igisirikare cy'umwuga kandi cyitabwaho uko bikwiye kugira ngo gihangane n'ibibazo by'umutekano ndetse n'ubugambanyi buri imbere mu nzego zacyo. Ku rundi ruhande, Perezida wa Kongo yongeye gushimangira umuhate wo mu kurwanya systeme y'ubufasha mpuzamahanga ngo bugamije gutera Kongo. Ati u Rwanda ntabwo ruri rwonyine kandi turi mu nzira yo gusenya iyi systeme, atari ko birasaba kwitonda no kugira imbaraga nyinshi mu rwego rwa diplomasi.
mu gihe ugusaba ko habaho ibiganiro birushaho kwiyongera cyane cyane biturutse mu karere no mu rwego mpuzamahanga. Ntawe uzi niba icyemezo cyo kwagura no kuvugurura guverinoma no gukorana n'andi mashyaka ya politike bishobora guhindura uburyo Kinshasa irwana n'umutwe wa M23. Mu gihe ibyo bikomeje, ku rugamba ibintu bikomeje kuba bibi. Nyuma yo kwigarurira agace kitwa Rusamambo mu karere ka Walikale, abarwanyi ba M23 bateye intambwe igana kuri Pinga muri Kivu y'Amajyepfo, bamaze kugera mu mujyi wa Walungu no muri Kashanja. Bongereye uduce bafite mu maboko. Ubu ngubu baragenzura uturere tune mu 8 twose tugize iyo ntara, wongeyeho n'umujyi wa Bukavu. Uyu mutwe wa M23 unakomeje ibikorwa byo gushaka amaboko ndetse n'ubufatanye n'indi mitwe barwanira intego imwe. Ubu umutwe witwa Twirwaneho uharanira uburenganzira bw'abanyamulenge wavuze ko bamaze kwifatanya n'ihuriro rya AFC M23 mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bukomeje kwica abaturage. Twirwaneho ni umutwe wakunze kugaragara ko wirwanaho ndetse utajya ugaba ibitero kuri Kinshasa. Icyakora ubu wamaze guhindura imikorere kubera ko ku nshuro ya mbere wagaragaje ko nawo winjiye mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kongo. Ni icyemezo uyu mutwe ufashe nyuma y'iminsi mike utangaje ko umuyobozi mukuru wawo Colonel Rukunda Michel wamenyekanye nka Makanika yaguye mu gitero cya drone cy'ihuriro ry'ingabo za Kongo ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri. Umuyobozi mukuru mushya wa Twirwaneho ni Brigadier General Charles Sematama yabwijwe rya Amerika ko Colonel Rukunda asize bakomeye ndetse urugamba yatangije ngo bagomba kurusoza uko byagenda kose. Ati tugomba gukora ku buryo twusi iki Kivu yatangije icyo cyuho tukakiziba kubera ko n'uwundi twari dusanzwe dufatanya ndetse bizagenda neza. Brigadier General Sematama yavuze ko bamaze imyaka 7 barwana intambara yo kwirwanaho bagerageza gutabaza amahanga bumvisha Kinshasa ko igomba kureka ivangura ikarinda abaturage mu buryo bungana, ariko ngo bikomeza kunanirana. Uyu munsi ngo biyemeje kubyikorera mu buryo bweruye. Ati mayimayi zose zihuje na FDLR barahura batangira kugaba ibitero no gusenyera abanyamulenge, ariko twabyeretse amahanga araceceka ararebera. Ubwicanyi burakomeza kugera n'uyu munsi n'umuyobozi bakaba bamwishe. Ati ubu ngubu turatangaza ko twihuje n'abandi kugira ngo tubone umutekano urambye kubera ko guverinoma yananiwe kurinda abaturage ahubwo ikabica. Brigadier General Sematama kandi yavuze ko mbere Kinshasa yoherezaga imitwe nka mayimayi ikaza kubica, ariko uyu munsi ngo kuko aribo biziye na Twirwaneho yihuje n'undi mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi bubi kugira ngo umwanzi w'abaturage avanweho. Abajijwe niba ubu buryo bushya butazagora abanyamulenge n'abandi barwanyi ba Twirwaneho, uyu muyobozi yashimangiye ko nta munyamulenge utazi ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bubica, ku buryo kwifatanya na M23 ngo bose barabyumva. Yanavuze ko mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bamaze gufata uduce twa Minembwe ko muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'utundi. Ati Minembwe twarayifashe aho FARDC yari twayikuyemo. Ati uyu munsi twinjiye Mikenke ndetse tugomba gukomeza. Ati aho umunyamurenge atuye hose tugomba kuhakoza ikirenge, ndetse kubera ko twiyunze n'abandi tuzakomeza ku buryo tuzabohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose, abaturage bose bakagira amahoro. Abajijwe izo mbaraga bazikura ndetse n'ibyuko baba binjije ingabo nshya, uyu muyobozi mushya wa Twirwaneho yavuze ko nta ngabo nshya binjije ahubwo ngo cyahindutse nuko biyemeje gukura ahubwo butegetsi. Ati turacyari babandi, mbere baraduteraga tukirwanaho tukabarasa tukabageza mu birindiro byabo tukagaruka, ariko ubu twiyemeje kubakuraho kubera ko bakomeje ubwicanyi. Ati turabwira abanyekongo bose guhaguruka. Ati turasaba abasore b'abanyamulenge bose kuza gutabara tukiyunga tugashyira hamwe mu gukuraho iyi leta y'abicanyi kubera ko ari irimo gukora genocide ikabamaraho ababyeyi babo, niko yavuze. Brigadier General Sematama kubijyanye n'ibyo basabwa n'umuryango mpuzamahanga byo kurambika intwaro hasi bakayoboka inzira y'ibiganiro, ati turimo kwicwa turambika imbunda maze batwice. Ati bajye kubwira abandi bafite ibyo barwanira, twebwe turwanira kubaho kandi twabatakiye kuva kera ariko ntacyo bakoze. Ati tugomba kugarura umutekano mu bana n'ababyeyi bacu.
nyuma y'urupfu rwa Colonel Rukunda bakundaga kwita makanika, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Winingoma yasezeranije abanyamulenge kubabohora. Ubwo butumwa yabutanze ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri, abuherekeresha ifoto ya Colonel Rukunda. Lieutenant Colonel Ngoma yavuze ko abibwira ko bazatsemba abanyamulenge bari muri Kongo ngo bibeshya, kandi ko vuba aha abanyekongo bazabohorwa bakidegembya mu gihugu cyabo. Ati genda ubwire abatekereza ko bagiye gutsemba abanyamulenge muri Kongo ko bibeshya. Ati abanyamulenge n'abanyekongo bari mu gihugu cy'abakurambere babo. Ati n'abantu bamurikiwe n'umucyo w'Imana kandi vuba aha bazabohorwa kugira ngo bidegembye mu gihugu cyabo, niko yavuze. Usibye kwihuza kw'iyi mitwe yitwaje intwaro, uyu mutwe wa M23 wanavuze ko bamwe mu basirikari ba leta ndetse n'abapolisi nabo ngo bakomeje kwinjira ku bwinshi muri M23. Perezida w'umutwe wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko abapolisi 2100 n'abasirikare 890 ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bemeye kwinjira muri uyu mutwe. Bwana Bisimwa yavuze ko bafashe icyemezo nyuma yo kugirana inama n'ubuyobozi bwa M23 mu mujyi wa Bukavu, usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ku itariki ya 22 y'uku kwezi. Hari amashusho agaragaza ko nyuma yo kwiyemeza kwiyunga kuri M23, aba bapolisi n'abasirikare buriye amakamyo bajyanwa mu kigo cya gisirikare cy'uyu mutwe witwaje intwaro. Perezida wa M23 yashimiye aba bapolisi n'abasirikare kubwo kwiyemeza kwifatanya nabo mu kurwanyira impamvu ikomeye yo kubana no gusubiza ubuzima bw'umunyekongo ubumuntu. Buri uko M23 ifashe ibice bitandukanye, abasirikare benshi bamanika amaboko bakiyemeza kwifatanya nayo. Ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri, umuyobozi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Major General Sultani Makenga yasuye abasirikare ba Kongo babarirwa mu magana bari bagiye gutangira imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, abizeza kubahindura bakagira imyitwarire myiza mbere yo guhindura ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubu imirwano iri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko M23 yigaruriye umurwa mukuru w'intara wa Bukavu. Abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje kumanuka berekeza hitwa Uvira. Aha Uvira ni mu marembo ya Bujumbura mu Burundi. Aha Uvira nubwo M23 itarahagera, ariko hamaze iminsi ibikorwa by'ubwicanyi n'ubusahuzi. Gusa radio mpuzamahanga y'Abafaransa yavuze ko ibikorwa bisanzwe by'abaturage byatangiye gusubukurwa buhoro buhoro kuri uyu wa gatandatu mu masaha y'amanywa. Mu minsi ishize hagaragaye ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'imirwano hagati y'igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye leta. Amakuru atandukanye arimo n'ayatanzwe n'ubuyobozi bw'aka gace avuga ko abantu bagera kuri 20 bishwe, abarenga 100 bagakomereka muri iyi mirwano n'imvururu zabaye muri iki cyumweru. Haravuga imirambo ku mihanda nk'uko bamwe mu baturage ba Uvira babitangaje. Iki ngo ni ikimenyetso cy'ubugizi bwa nabi bwabaye muri iyi minsi. Mu ijoro ryo kuwa gatanu hagaragaye ubundi busahuzi n'urusaku rw'amasasu. Izi mvururu zimaze iminsi zatewe n'abasirikare banze kumvira amabwiriza y'abayobozi babo, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira yitwa Kapenda Kifara Kiki. Uyu nguyu yasigaye muri uyu mujyi, abandi batangiye guhunga. Yavuze ibi mu mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga. Kwigarurira uduce twa Kivu y'Amajyepfo ku mutwe wa M23 mu mpera z'icyumweru gishize byateye igihunga gikomeye cyane. Ibi bituma bamwe mu basirikare ba FARDC bahungira Uvira, umujyi wa kabiri ukomeye muri iyo ntara. Ni umujyi uri hakurya gato y'umurwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Hashyizweho na nimero yihariye yo gutanga amakuru ku byaha n'ihohoterwa rikorwa. Uyu muyobozi w'uyu mujyi yavuze ko barimo kugenda basubiza ibintu mu buryo buhoro buhoro bafatanyije n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo. Uvira iherereye hakurya y'umurwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, kandi iri hafi y'ikibaya cya Ruzizi. Iki kibaya nicyo mupaka hagati y'u Burundi na Kongo. Ingabo z'u Burundi zahoherejwe ku bwinshi, bikemezwa ko byasabwe na leta ya Kongo, kandi mu cyumweru gishize hagaragaye abasirikare benshi b'u Burundi. Biratekerezwa ko hano hashobora kuzabera imirwano ikomeye ishobora no kuzagira ingaruka nyinshi. Kuva mu mwaka w'1996 ubwo muri Zaire hatangiraga intambara yo guhirika Perezida Mobutu ku butegetsi,
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yasibye kubamo intambara n'andi makimbirane yahitanye miliyoni z'abantu, abandi nabo babarirwa muri za miliyoni bakaba impunzi. N'ubundi ibirimo kuba muri iki gihugu uyu munsi hari ikindi gihe byabayeho, ariko uyu munsi kubw'impamvu zimwe na zimwe zishobora kubamo no kuba uburyo bw'itumanaho bwarateye imbere cyane, aho imbuga nkoranyambaga zikwirakwiza amakuru ku muvuduko w'urumuri, hakaba amakuru arimo ay'ukuri n'ay'ibinyoma. Iyi ntambara irimo kuba muri Kongo irasa n'irimo kugira ingaruka nyinshi kurusha izabanje, nubwo kuri benshi atari ko bimeze. Umuntu uri ku gasongero k'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umugabo w'ikirenga w'ingabo za Kongo ni Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Yabaye perezida w'iki gihugu kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019. Yavutse mu 1963. Mbere yo kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta nshingano nyinshi yakoze muri iki gihugu, ibituma bamwe bavuga ko yabaye perezida adafite uburambe buhagije muri politike y'igihugu. Gusa hari inshingano yagiye ahabwa akazanga. Iyi ngingo yo kutagira uburambe buhagije hari abayuririraho bakavuga ko ibibazo biri muri iki gihugu bifitanye isano n'uburambe bwe muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyinshi mu bibazo ahanganye nabyo yarabisanze. Ni uruhe rugendo rwe rwa politike rutuma bamwe bavuga ko uburambe bwe muri politike ya Kongo ndetse n'iy'akarere budahagije? Yavutse ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu mu 1963, avukira mu mujyi wa Leopoldville. Uyu munsi uyu mujyi ni Kinshasa. Mu moko menshi aba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Tshisekedi ni wo mu bwoko bw'Abaluba. Ntabwo Tshisekedi yigeze agira ubuzima bubi cyangwa se bugoranye kuva akiri muto. Nyina yitwa Marthe Kasalu, ise akaba Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi yabaye minisitiri w'intebe wa Zaire mu myaka y'1990. Yabaye minisitiri w'intebe mu kwezi kwa 8 mu 1992, ariko ahita akurwa kuri uwo mwanya na Perezida Mobutu mu kwezi kwa 2 mu 1993. Aza kugaruka kuri uwo mwanya ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4 mu 1997, aho ku itariki ya 9 y'uko kwezi. Kuri iyi nshuro yayoboye iyi guverinoma ya Zaire iminsi 7 yonyine. Mu kanya navuga ko Perezida Tshisekedi yabayeho mu buzima bwiza nk'umwana wabyawe n'umunyapolitiki ukomeye, ariko ubwo se yashingaga ishyaka Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ari naryo shyaka rinini kandi rimaze igihe kinini muri Kongo mu ntangiriro z'imyaka y'1980, akitandukanya ku mugaragaro na Mobutu. Felix Tshisekedi ntabwo yakomeje amashuri kubera ko yagombaga gusanga se aho yari afungiye mu rugo muri Kasai. Ibi byatumye amashuri yayahagarika. Mu mwaka wa 1985, Mobutu yemeye ko we, nyina n'abavandimwe be bava Kasai. Bwana Tshisekedi Felix yahise ajya kuba Buruseli mu Bubiligi. Aha yakoze imirimo itandukanye irimo gutwara za pizza muri restaurant, azikura kuri restaurant zitandukanye azijyana mu ngo z'abantu bazitumije, ndetse yanakoze imirimo itandukanye irimo gukora isuku mu nyubako zimwe na zimwe Buruseli. Nyuma yaho yabaye umunyamuryango ukomeye wa UDPS, rya shyaka rya se anabereye umuyobozi uyu munsi. Igihe yari mu Bubiligi mu 1991, yagiranye ibibazo n'inzego z'umutekano z'iki gihugu. Ibyaje kuvamo amashusho ari kuri internet agaragaza Bwana Tshisekedi Felix arwana n'abapolisi ku kibuga cy'indege cya Buruseli, ni ikibuga cya Zaventem. Iki gihe ise Etienne Tshisekedi nawe wabaga mu Bubiligi yaragiye gutega indege ya kompanyi y'Abanyaportugal ngo imukure mu Bubiligi umujyane Kinshasa yitabire mitingi y'ishyaka rye UDPS. Gusa mu buryo yavuze ko atarazi, iki gihe Bwana Etienne Tshisekedi yari mu Bubiligi mu buryo butemewe n'amategeko, kubera ko ngo mu myaka 3 yari ishize yari yarasohorewe impapuro zitegeka ko yirukanwa muri icyo gihugu kubera ikibazo cy'ibyangombwa. Ageze ku kibuga cy'indege nibwo yabwiwe n'abashinzwe umutekano ko nubundi aba mu Bubiligi mu buryo butemewe n'amategeko. Mu gihe yarimo yisobanura, indege ye yaramusize, biramurakaza cyane. Aho ku kibuga cy'indege yaraherekejwe n'abayoboke b'ishyaka rye bagera kuri 50 barimo n'umuhungu we Felix. Bivuze ko ibi byamubayeho byabaye abayoboke b'ishyaka rye bo mu Bubiligi bahari.
babonye ko indege isize Tshisekedi atagishoboye kwitabira mitingi y'ishyaka ryabo i Kinshasa, bararakaye cyane, batangiza imirwano, barwana n'abapolisi, birangira abapolisi 3 bakomeretse ndetse n'abayoboke 2 ba UDPS barimo na Felix Tshisekedi. Kuri internet hari amashusho agaragaza bwana Felix Tshisekedi afatwa n'abapolisi arimo avirirana. Mu mwaka wa 2008 Felix Tshisekedi yagizwe umunyamabanga wa UDPS ku rwego rw'igihugu, ashinga ububanyi n'amahanga. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2011 yagizwe umudepite mu nteko ishinga amategeko ahagarariye umujyi wa Mbujimayi mu ntara ya Kasai Oriental. Ahangaha niho Felix Tshisekedi yatunguranye cyane kubera ko yanzuye umwanya, avuga ko atakwemera uwo mwanya w'ubudepite mu gihe ashinja ubutegetsi bwariho bwa Joseph Kabila uburiganya mu matora yaraherutse kuba. Bidatinze nayo leta yamushinja ibirego byo kubura nta mpamvu ku mirimo yari yatorewe, nuko asezererwa nta yindi nteguza. Mu kwezi kwa 5 mu mwaka wa 2013 nabwo yanze imirimo yari yahawe muri komisiyo y'amatora, avuga ko ashaka kwikomereza ibikorwa bye bya politike mu gihe umukozi wari we wese w'iyo komisiyo y'amatora aba atemerewe gukora ibikorwa bya politike. Mu kwezi kwa 10 mu 2016 Felix Tshisekedi yabaye umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka rya UDPS. Ubwo se Etienne Tshisekedi washinze UDPS yaramaze kwitaba Imana ku itariki ya mbere y'ukwa 2 mu mwaka wa 2017, Felix Tshisekedi yatorewe kuba umukuru w'ishyaka rya UDPS hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka wa 2018. Kuri iyo tariki kandi ni nabwo hemejwe ko Felix Tshisekedi ari nawe ishyaka rya se ryemeje nk'umukandida ugombaga kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 nibwo Felix Tshisekedi Chilombo, umuhungu wa Etienne Tshisekedi washinze ishyaka rya UDPS, yemejwe nk'umukuru w'igihugu watsinze amatora. Yatsinze abandi bakandida bakomeye bari bahanganiye uwo mwanya barimo Martin Fayulu na Emmanuel Ramazani Shadadi warushyigikiwe na President Joseph Kabila. Kabila yaramaze kuyobora Kongo mu gihe cy'imyaka 18. Ibi ariko byakurikiwe n'amakuru yuko ngo Felix Tshisekedi yagiye ku butegetsi kubw'amasezerano yagiranye n'uwasimbuye ngo amufashe kugera ku butegetsi adatsinze amatora. Bwana Tshisekedi yaragiye ku nshuro ya mbere ku itariki ya 24 y'ukwa mbere mu 2019. Bwari ubwa mbere habaye ihererekanwa ry'ubutegetsi mu mahoro muri icyo gihugu. Atangira imirimo ye bukeye bwaho ku itariki ya 25 y'ukwa mbere mu 2019. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Joseph Kabila yiswe perezida w'icyubahiro kandi abasenateri ubuzima bwe bwose. Akomeza kugira icyicaro cy'icyubahiro cyitwa GLM. Amatora y'abadepite nayo mu turere yabaye mu 2018, hanyuma amatora y'abasenateri aba mu 2019. Muri ayo matora ihuriro rinini n'ishyaka rya Kabila Front Commun pour le Congo FCC ryegukanye umubare munini w'intebe mu nteko ishinga amategeko mu turere. Benshi batangira kuvuga ko n'ubundi Tshisekedi nta butegetsi afite. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 byavuzwe ko hari ibiganiro birimo kuba hagati ya Tshisekedi n'ihuriro rya Kabila rya FCC ryari riyoboye inteko ishinga amategeko. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 Jeune Afrique yanditse ko Kabila yasabye Tshisekedi guhitamo Albert Yuma, umuyobozi w'ikigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ngo amugire minisitiri w'intebe. Yuma yarashyigikiye itegeko rishya ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ryatowe mu 2018 ryanateje ibibazo hagati ya Kongo na sosiyete mpuzamahanga z'ubucukuzi, kandi Tshisekedi ngo yarasabwe n'ibihugu by'amahanga kutagira uyu mugabo minisitiri w'intebe. Imiryango itari ya leta yo mu burasirazuba bw'igihugu yo ngo yaragiriye inama Tshisekedi yo gushyiraho uwari umuyobozi w'ibiro bye Vital Kamerhe ngo abari wo minisitiri w'intebe. Mu gihe cy'amezi Tshisekedi yakomeje gukorana n'abaminisitiri b'ishyaka rya Kabila kubera ko ishyaka rya Kabila ryari rifite ubwiganze mu nteko. Yahuye n'imbogamizi zikomeye mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'icyorezo cya Ebola mu gihugu. Mu ntangiriro z'ukwa 3 mu 2019 Felix Tshisekedi yatangije gahunda yo guteza imbere ibikorwa remezo, gutwara abantu n'ibintu, uburezi, imiturire, itumanaho, ubuzima, amazi n'ubuhinzi. Intara nyinshi
icyo gihe nazo zari zikiyobowe n'abantu bo ku ruhande rwa Kabila. Byemezwa ko kugira ngo ashobore gutegeka igihugu atuje kandi afite ububasha bwose nk'umukuru w'igihugu, Perezida Tshisekedi yashoboye kwigizayo abantu bose bari ku ruhande rwa Kabila bava ku butegetsi, bamwe barafungwa, abandi barirukanwa, ndetse hari n'abapfuye. Perezida Tshisekedi yaje no kwigarurira inteko ishinga amategeko ubwo wari perezida wa Sena Alexis Tambwe Mwamba yeguzwaga. Uyu nawe yari ku ruhande rwa Kabila. Abari abadepite bo mu ishyaka rya Kabila benshi bagiye mu rya Tshisekedi kugira ngo bagumane imyanya yabo. Abo badepite kandi beguje uwahoze ari minisitiri w'intebe wo mu ishyaka rya Kabila, Sylvestre Ilunga. Mu kwezi kwa mbere mu 2021, nyuma y'ukwezi kumwe baneguje perezida w'inteko ishinga amategeko Jeanine Mabunda. Uyu munsi Perezida Tshisekedi na Kabila ntabwo ari inshuti habe na gato. Nubwo yabashije gukemura iki kibazo cyo kubona ubutegetsi mu buryo bwuzuye, ariko manda ya mbere ya Tshisekedi yabayemo ibibazo bitandukanye. Ubwo yiyamamarizaga kuyobora Kongo mu 2018, yavuze ko icya mbere azakora nagera ku butegetsi ari ukurangiza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa kuri manda ye ya mbere byarushijeho kuba bibi. Igihugu cyari cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru birazamuka guhera mu mwaka wa 2021 ubwo umutwe wa M23 wuburaga imirwano mu burengerazuba bw'igihugu mu gace ka Kwamut mu ntara ya Maindombe. Naho hakomeje imvururu zishingiye ku moko hagati y'ubwoko bw'abitwa Yaka n'ubwitwa Teke. Imvururu kandi zakajije umurego muri komine yitwa Maluku mu murwa mukuru Kinshasa. Nko muri Kivu y'Amajyaruguru, imvururu zakuye mu byabo abaturage babarirwa muri za miliyoni. Imitwe yitwaje intwaro yabaye myinshi, aho habari urwisaga 250 yavuye ku 130 yari iriho ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Nubwo M23 ari umwe mu mitwe yashegeshe cyane igisirikare cya leta, raporo zitandukanye zigaragaza ko hari indi mitwe iteye ikibazo kandi ifite abanyapolitike bakomeye bayiri inyuma bayifasha mu gutera ubwoba abaturage. Mu 2019 ubwo Felix Tshisekedi yajyaga ku butegetsi asimbuye Joseph Kabila, benshi bari biteze ko igihugu kigiye kubona umurongo mushya, demokarasi kaganza cyangwa se kazamuka muri icyo gihugu. Gusa siko byagenze. Tshisekedi nubwo yari yatsinze amatora yo mu 2019, raporo zitandukanye zagaragaje ko nta mbaraga za politike yari afite kubera ko ishyaka rye rya UDPS ryari rifite abadepite 32 muri 500 bagize inteko ishinga amategeko. No mu zindi nzego zose, impuzamashyaka ya FCC ya Kabila Joseph niyo yari kwisonga. Ibintu byatumaga Tshisekedi abanza gusa n'uwinginga uruhande rwa Kabila ku mwanzuro wose ukomeye yabaga agiye gufata. Mu 2020 nibwo yahinduye ibintu, yiyegereza amashyaka mato menshi yahoze ku ruhande rwa Kabila ayahuriza mu cyo yise Union Sacrée. Imyanya myinshi yarimo abahoze ari bikomerezwa bya Kabila yashyizwemo abayobozi bashya. Kabila atangira kwigizwayo muri politike ya Kongo, ari nako umubano we na Tshisekedi urushaho kuba mubi. Izi raporo zigaragaza ko ubusanzwe ishyaka rya UDPS rya Tshisekedi rifite ubwiganze n'abayoboke benshi muri Kinshasa na Kasai aho Tshisekedi akomoka. Icyakora nta barishyigikiye benshi rifite mu bindi bice by'igihugu. Mu gushakisha uburyo yagira ijambo riruseho muri izo ntara, Tshisekedi yongereye amaraso mashya mu butegetsi bwe mu kwezi kwa gatatu, yinjiza muri guverinoma abakomeye barimo nka Vital Kamerhe n'uwitwa Mbusa Nyamwisi bavugaga rikijyana mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse na Jean Pierre Bemba uvuga rikumvikana mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Raporo zigaragaza ko iyi ari imibare Tshisekedi yakoze kubera ko yari abizi neza ko abanyapolitike bavuga rikumvikana mu duce bakomokamo wadafitemo ingufu nyinshi. Nubwo byagenze bityo ariko, raporo zitandukanye zagaragaje ko abagabo Tshisekedi yishingikirijeho binjiye mu butegetsi bafite icyasha mu mateka yabo. Ibintu byashoboraga kumushyira habi, ndetse bamwe bakavuga ko byanagize ingaruka. Nka Kamere yafunzwe na Tshisekedi amushinja kunyereza umutungo wa leta nubwo yaje kugirwa umwere. Jean Pierre Bemba yahoze mu mitwe yitwaje intwaro afite n'umutwe yashinze witwa MLC. Gusa yagizwe umwere nyuma y'imyaka 10 afunzwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwiraye mu Buholandi.
mu gihe Mbusa Nyamwisi yahoze ari umuyobozi w'imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, Perezida Felix Tshisekedi yarahiriye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya kabiri. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2024 yasuye abaturage b'Ikisangani mu ntara ya Chopo, aganira nabo mu rurimi rw'Iringara. Ababwira ko hari gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga kubera ko iri hari ubungubu ngo ryanditswe n'abanyamahanga rikaba ryifitemo ibintu bigomba guhinduka. Bwana Tshisekedi yavuze ibyo mu gihe ingingo yo kuvugurura itegeko nshinga yari iherutse no gutangazwa n'ishyaka rya UDPS. Mu mbwirwaruhame ye yamaze iminota 40 yibanze ku bibazo bireba imibereho myiza y'abaturage, ibibazo by'umutekano muri icyo gihugu cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ariko atinda cyane ku bijyanye no kuvugurura itegeko nshinga. Itegeko nshinga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenderaho muri iki gihe ni iryo mu 2006. Perezida Tshisekedi yemeje ko ingingo zaryo nyinshi zanditswe nabi ndetse ko zigomba kuvugururwa, harimo n'izivuga ku mubare wa manda z'umukuru w'igihugu. Itegeko nshinga rya Kongo rihari ryemerera umukuru w'igihugu kuyobora manda ebyiri z'imyaka 5 imwe. Perezida Tshisekedi ari muri manda ya kabiri yatangiye mu mwaka wa 2023. Icyo gihe yaragize ati kugira ngo umubare wa manda zigenewe umukuru w'igihugu uhinduke ni ngombwa ko mwebwe abaturage mu byemeza. Ati ntabwo ari inshingano ya Perezida wa Repubulika. Itegeko nshinga rihari ubu ntabwo rimeze neza, n'ikimenyimenyi ryandikiwe mu gihugu cy'amahanga. Iki gihe abanyapolitike batandukanye barabyamaganye bavuga ko ashaka guhindura iryo tegeko nshinga kugira ngo abone manda ya gatatu. Yaragize ati guhera mu mwaka utaha nzashyiraho akanama kagizwe n'abantu batandukanye baturuka muri sosiyete yacu batwandikira itegeko nshinga rishya rijyanye n'ukuri kuko ibintu bimeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati kandi rizaba itegeko nshinga ritazongera kudindiza imikorere y'igihugu cyacu. Intambara na M23 yakajije umurego ibingibi byo kuvugurura itegeko nshinga bitaratangira ndetse birasa n'ibyahagaze.